Sitra ra. Ha? Sitra. Good times and nothing to oh yeah. Is the card reader? Ah. Paris. Pilin. Saan? Rain repellent. Ah, ano? Sa lake. Ah. Tambay-tambay lang ito guys kay tapos kami sa paghukom. And we are so excited too. Tawas taas guys oh. Hope, it's the strangest thing. One minute your head's in the clouds, the next you're shivering at the brink. Break through the wall, feel your mood lift. Plant yourself in the joys of joy, at peace with instinct. So hope, where are you now? Lead me to the borders of my pain, so that I may reach out. Feels like I'm falling away from the sun. Came to Kumasalayan na to dito. Guys, samalit ni Ogwan. Isdi bago kay nakurak. Ang iyang pagkapin, no? Shout out na lang sa taga Instant 60 SD. Wala sa plano eh. Kung may hindi magplano kay dayon. Kung plano, di ikot dayon. Off record. Camera on record. Why? Ito na bro. Oo. Kaya na ni? Katong lingin. Ha? Ngani day. Nani? Oh. Masa may na? Parihan na. Kuan ba? Muga dayon ba? Ha? Eh, pariharam siguro sila. Hair Pariharam sila dayon. Ano ba po mo ni? Daghan siguro sila. Parihan, busyo. No. Sa plastic ni kami sa kuan. Ayun, plastic na kay parihan na sa itong mga amigo. Yaan yun na. Wala kumang ni. Akan ni. Kasi kalahian niya ni dari go. Sa kuan sir kani pareha same ra na sila sa size dako lapad ni nakasud lang sila sa kuan pero ang kuan ani niya same lang man gyapon Pareha lang. material no
price 50 kana 150 na kan ang nakakuha na ni kay naay sudlanan kana pag si ana wa kay sudlanan lapad-lapad na Dako ni. kuha nag size kontra man ni Dun eh. Iba kan kecil kan udah di bawah. Diha na lang. Dito na. Ah, nakasibintar na no? Oh. Oh, 339 man ako ah. Sila lang tagaguan. Di ay na eh. Isa na. Ayos. Let's go. Tulod naman kami diri guys kay Juan eh. Palit ang memory card. Record. Nakapalit naman ng notepad. Oh, di na ko naan sulod mall gitu. Okay. Ito gitu ingon nila mga nagkakita-stasyon diri. Kada yung daghan kayo o kuan, daghan kayo na huwag naman niya. Gusto mo ka na kayo mapalit, pero hindi kayo kapalit. Magi na lang gud ka. Ay, delete juga maguna nagpalit to Oo, pero eh. Palit kay mohang muna na nagpalit to nimo. Daghan kay pilion. Ato din na lang kapalit. Mo as plano kay mapalit jud. O gani. Sulod dito mall guys, kung kanang importante na kayo. Sila kay nature mo. Nature mo gitu sila ha. Aita. Thank you. So, wala to guys. Mag-green lang ko to patong sa Gilanon. Maraming salamat. Bye.